Yaka first AR Motho Memorial Football Tournament Arjar Posau, balapan long da Kanorim Hill Sports Social and Cultural Club, lapli perda kasnginang kong Hamadan juga Meghalaya Football Association Hapulo. Da upaim Dr. Balajit Singh Sim kahima khairim. Ha kajian dan lang upaim Ainam Manik Sim kahima melim kumu sembut kongsan. Kiramba shnong hapo kasyatri kasenju kinang mai pelun, kebakan tu bigi khasan teli ki darbar shnong, ramba shnong kalayum kra, barang ba shnong kalapalang. Haba keren ka jimpli ka nega tournament ipaim Dr. Balajit ilai ka jingaro iba AR Motho iba lalong ru kum menteri ka hima khairim bailong ubreu bashim kiai ka kam wat kum urang ba shnong joka Norim Hills ru namar ka shnong kalong ka basyong suk sing bat ka bayai baik ka senchar ka khadar ilakan tu ban bud nuksai kidin jat ki ba ulai alam ban metinda une urang ba ilai tu ha ki posnem ba ilabat kum menteri ila shim kia bai ka kam da ka ba be ha kaleng upur usam ka hima ban pen be ya ki kam ki jam ilai khuble ka yin ka sem ki kun ki ti ki kur ki jai bar kham ta me ka Norim Hill ka lala ban panlaw ka nega tournament ban pan sa nami une orang ba ubat reho ke kakam kenya chapang iba AR Motho bangkwaya duar ublei ilalong kum u general secretary banekong joka Norim Hill Sports Social and Cultural Club kabala seng osnem kharknais pa anyu phupra chua ka nega snem ka club kadon hanong thamai sports club ila trishitom bhai ka kam bala ban shedai bat ka club kala nakiu shaprang house nem kharknais pa prapunyo ila cha jit kum u assistant rang ba shnong joka darba shnong Norim Hill bar house nem mabot ka taus nem kharknais pa prapupra harin ka jin okam orang ba shnong ila penyai ba shimti kum acting rang ba shnong hadu usnam kharkhanai spa khane puwei ha usnam kharkhanai spa khane puwei la GDE kum urang ba shnong ba pura bar ila ba de ka kam hadu usnam kharkhanai spa khane pupra harin kini kisnam ila peteng kum executive member jong kadar ba shnong bar ka sports club tar hadu usnam arja khatlai Blajit pada kum presiden ka Norim Hill Sports Social and Cultural Club hadu kasngi ba ila khatno na kanega sla perthei ka club kala naki wirat bha po gaji lam jung bar kelawan ra ya shibun ka nam ka buram ya ka shnong ka thau ha kanega sngi pli ka kanega tournament ki kanhun ba ila kai kilong ka Norim Hill Sports Social and Cultural Club bar kalai kra sports club ha gaji khun ka ba itanat bha ka Norim Hill Sports Social and Cultural Club kala penlim kalai kra sports club da ar lai we call lam jong ka Norim Hill Social Sport and Social Welfare Cultural Club nangta irang masnong jong ka Norim Hill ibalong hi hun jong i menteri Motho iblat no nangta isi mai nam jong himam lem irang masnong jong ka nong tmai pelun irang masnong jong ka laim kra okom jo irang masnong jong ka lapalang ai play ki hun ki jong ibaro ki menteri Motho bagi kami di kunjung dan dalam kami mutahni. Saya beli teman pesan saya tu kejung tuai mana bukan bahasa kam macam sila. Saya beli baru dari dalam well business kibala lap menyertai por kani kemadan ke tenak kan ni kani kesini babah kan ni kesini nang pangburom jong nurong bang bersama. Nah yuk kena nanti ni ke ibaro ni organisasi kani urkom nak kementan kejung pengkre dan burom dan kenal buram jauh ni orang khamat orang ba jong kasong Norim Hill balok ba jam san pus nem kita serta jong i indai dang don hasap thai da kit hop na kam ta ka buram ka jong sama ham tam pernah tak bah kami ati jong ka snong Norim Hill berkobe jadi dei jong na ham tam bai menteri bersatno iba bar ya kam menteri kum berspos nem yai anta apa kehima jongi beliau ba ngalai tu le pai i ando shwa ba insim ya ga kam menteri Motho mari di na ka khanong kram ti bayang ba sen dir gide setai bobon ti enjo jong apor ipor je ki ini tai ye profit kat ketua po serlong drengi i ya song suk song san ka ba ka me par kunuksa ka baksong no bil ka ai nam ta jingi sandro ber po serlong te presiden AP menteri ye ba i menteri Motho bat bahadin bebuat pergi ibu antam ikun jadi ai kunuksa ka ju ko mo rong ba ula in ma kejing kejing ti beliau so ya ka jingin kejing i nadu nagi ko nadu nagi no penyachno nadu nagi sama oblong ketaka ke no kalong monumental ya kejing im jong kalong priman priu pakanu air tai bang hendak impor hendak ila bendo senyang tadi don kita start di sempang perkemsian kamtam nak menta nak senang tahu ki menang salam te hak si posnem ke bai pat ke kam li i ki trei ki jong i ha pokima ke jongi kumno bi be na phoi sawar salum dan pendek ikam
dekat PGB para nungkit kam korban kami dalam terus persen Ahmed kerja. Ambil ni Ibn Ong, tapi tu sungguh i menteri Pelakano. I kadai Hausnam Araja Kanyo. Hoi Banshu ya tendiat mai lah day atat ilalong siang ni kemari persa jongi boy kabai nan jongai. Teng dai kendu bagi ngah ong thau dari bah kapur ka jong official program bat hab hadi menteri jong kahima Khairem ti wala ngakendu bagi tang tendiat po ndrei ke ka tenta kebai wala ngah tu kapur ka nang senti ya kam siem nang kerta kepada kam kena mi ju patai yang aba pilih ya kanu ka kam pm aba pihak baik ya henti wajib puslai ya kejingkran dan kiwai gimana dia ya baik ke bab pidai banle baru ai ngu yu blai nong bu nong thao pan penya ya pi kelenti kabadai baru kaban yalam ka jingim ka baman kasni ti hakani ka puar na kaliang jongang aku blai bang pi baro ki balaya don nang ni ka puar baru ya ki patli ki tim ki balaya sembentah kani ka tournament ai bakani ka tournament kan ya baik ya henti ai rupakan Nongrim Sport and Cultural Club kan nang yai kiyo nakawe kapua syakawe pat